Yang okay panipon malanwaw na rakso kon Pohnpei yu wawn kisanan kan ko lukan ko nanalang ko nan kanyikong wow choro rong sa ulmachail kopna koryawn kopna speaker legislature saun kopong lapalapakan nan palyan chiyak momot sa government to John Pohnpei yung sak pachawan luka kupran karas ong nan sa ulmachail rongan Rahnwet. Ngay sarli Nicolas mapan pachawan kalale kupurakan hautapan sa Pohnpei rongan Rahnwet. O iya cara lapan sa Pohnpei rongkan kayo kasarawan kawapan ranan federal state riya katriya isak karyaw sign and copy isak tungaw kasilo so plate minto masal ang taga katngamarangi kapayo kasantiyan school lang high school and Pohnpei o kalimaw sa Pohnpei ran masalangan wain Pohnpei. Rong sang kolonya wain Pohnpei. Wain Pohnpei pachawan pachang US Embassy o pachawan kawawiran and federal state ni no Pohnpei sa kayo riyagat riyasak. Programan kawawi ran kasampalwach pachawan uyawi ni Chim and kolonya me pachan Spanish Wall program and kawawi ran kasampal wache ran and veteran state sam chocha me pachawan yaw me tuwecha kasaraw mocha moche wen kawawi ran kasampal which fanwak o sangan programen matong kan ong raiserikan nan programen kawawi ran kasampal wach ye ran and veteran state yakatriya isak Kapna Oliver pachawan ya chungal kapungang railakan mayang chaweta panian sampe hoy rail panaynaykan puwekya rail yang chaweta tato kasampalwach. Kapna pil pachawan taulaw kasaleta me sang chocho tatatak chocho me pachawan me rail me pachawan naksanger panian sampe pachawan chungalan kitar tapukokiyar nan sa Pohnpei government and Pohnpei state. Karyawan sa Pohnpei rongan Rahnwet panian rong nan sa Pohnpei region Pohnpei. Pachawan anatira rong me kasaleta me taraktaran kampan public safety and Pohnpei Mr. Patrick Carl. Pachawan ko sa kiyaroksan kopna tuwan rokan me parata sang nimokit me uyawi sangre naman naramas me kawela eo pilport te sign me uyamen kapasa ang wipokon tuwan mokit kasampalkan me pitata kapinsalet ko vitay saktuang sign watch me pachanan puwanan yan me polepana al kainane tori ho hong takochuk ho al me pachota ni kapel and Kasalelya in mass, sign watch me katiyaraktar me aramas kawela o rop sang palian, police detective o aramas me uyamakut socho mawat pil tiyaraktar o pil iraitier sanga salatak o bacholongan nan kalabos hawyawi kopong ang tipan tipwatch. Pagpagang way pakon kachailan ko chiniyo pa na o apanituk saukan me pan kin sawasa hen kapasa paweyan kak kachinwangi rokan me toke kapinsalet tay rakasampal chaykan hang ni kamaw o tarapan niya yasakan nan Pohnpei. Kung kak sawaso irati raso chomawkach o mamiya me pan mangi tabachawan makut so chokanang pukach merasang kawela sainakan kom en kakol nampa en telepon tuwawewew o robot kiyang panyan polis paran kak pachawan hapali. Kasuluan sa Pohnpei rongan Rahnwet ninopan pa tayo riyakatriya isak niyasil so pleitimento pachosanger Pohnpei ang
kapinga marangi puen pacawan la sawasakan ang chon takakap marangi me pacawan apal kita sang ni sola kacau hansau memia kare yang rapalan pil tupsaukan mewala ola wan maikan moratisang o lepel kan ngalangala. Sai watch pan ray kuran isu tuan kanto memia. Later minto pacawan la pil rice ramen pilawa amas o bilsam chaikan meban kak sawas ton takawach. O iray laramasek liman meyang pacang sai watch meyang aki walyapan kampan rasan mau the health services Waliapan FSM Department ng TCM, the Mekanapali Environment, Climate Change o Emergency Management, Waliapan IOM, Waliapan COM Land Grant, Waliapan Pohnpei Utilities Corporation, the PUC, Waliapan Option TNI, Senator Kasintal Litwag, Waliapan takakap nga marangi nan momotan legislature kaysa kanwain Pohnpei. Waliapan EPA, waliapan campaign R&D te resources o development. Option kopna prong yach ngal kapeng o kasapan kalangan ang koros na yang sawas nan irayra na isaw memia. Puen katar sawas ang chon takakap nga marangi. Mayangaki FSM National Government, FSM Petro Corporation, Congressman Perman, Senator Kasintal Litwag, Red Cross, IOM ni UNICEF, MCT, the Micronesian Conservation Trust, FSM COM Land Grant, Private Business Kasalilal Tainer, National Weather Services. Kapayawan sa palmachay Rongen Rahnwet, kasantiyan school o high school. Chapter niyare no Pohnpei sako en paria katrinya isak public high school karas pan pacawan pranang skachwalan school. Mekan uyaw mawa. Mepan ken uyaw isang niyat len niyalam karas. Chapter klok 8 minute isak limaw ni maisang. Lel klok 10 minute isak limaw mo rin sawas. Uyapan skachwal watch pachota sang director Stanley Etse mewiyakaon en school en Pohnpei. Director Etse pachawanta kamamataryaw hong ni skachwalan kaskulang task force en Pohnpei COVID-19 saktuaw. Ye skachwal mesansal pawa mepang tatok high school kan en public high school pan school ran koros sang ni maisang len Morain sa was nintuan mesan salpawan. Kaskulan ni CEO primary to elementary school kan pantutuwe chamo mewewe ke isi lelpuin kapayo pan kaskul sang klak walu ni maisang lel klak isak riyaw minitri isak limaw tauli o sang puin kalimaw lelpuin kawalu pan sang klak isak riyaw Minute rin isak limaw tauli lal klak payo minute silisak tauli morain sa was. Kau na school pil kasa ki task force metron school kan pan pil tutuwe tau lao itawen uyapan social distancing. O nan kasante kabwach pil kasante memapan peyan miya kaisen COVID isak tuwaw tiyarak ta Pohnpei. Kau tataraktar an education pan niyan sa wacha kachaketi kaskul koras. O kain saklan sa palmachay Rongen Rahnwet yairan masanlangan Pohnpei. Ngalangal pan mimini pit 0.2 kalakisu minute isak limaw. Tauli ni maisang ulal pan mimini pit 0.2 kalakayo minute silisak walu morain sawas. Ngalangal pan mimini pit 0.3 Kulaki 2 minutes pa isak limaw tauli ni Sauchuk o lalpan mimi ni pit silu 0.8 kulaki minutes silisak isu ni maisang.
Rahnwet ang pan mimi palimasan na teisak isak lumao. Iloklukan pa na pan mimi ni beach pa yung wano pan tabokan. Yang ako marmarakan ko chawa ko iwasa. Ni sauci ang pan mimi palimasan na teisak lumao. Iloklukan pa na pan mimi ni beach pa yung lumao pan tabokan. Yang ako marmarakan ko chawa pan kak niya ngulan na sapot nan ko pan pong. Ni alam ran ko na pan mimi palimasan ni nat limao isak limao pan mokat la nan pungan paliairo palimasang ni sauch kan ni alam. Iloklukan pa na pan mimi ni beach payo wano pan tabokin o pan miya kachawlaw. Ran saraw niya tang pan mimi palimasan ni nat isak limao o pan purala nan pungan paliyapang o palimasan niyawat. Iloklukan pa na pan mimi ni beach payo wano o pan tabokin yang ako marmarakan kachaw. Wan lam namur na yung mimi ni tikrit wa isak kayo, wan lam namur and Rahnwet mimi ni tikrit isak limao. Wan sasongan kachaw namuratin ang raira na warya isak payo, mimi ni isis limay psaro, pues limay isak kriyaw, o wan sasongan kachaw namuratin ang sampung wach mimi ni isis isak point twa isak limao. Pohnpei pan rasang kachpin klak wano minute wano tauli ni sauchuk o pan prang salong kachpin may sangan lakap klak wano minute isak isu ni may isak. Main ko yay macakan autapan sapal macay Rongen Rahnwet kalanganan kuburan koros o kasalela.